Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pada pagi hari ini adalah hari yang kedua para awak bus Trans Mamina Selatan melakukan training ya dan diklat. Jadi bukan hanya sekedar training, tapi ada pendidikan dan latihannya. Tampak di latar belakang saya adalah finishing point yang ada di Metro Tanjung Sungai. Seperti apa keseruan dari kegiatan para awak driver Trans Mamina Selatan dari bus Sinar Jaya? Ikuti terus Mas Anton Staf. Saw it coming, I couldn't read the signs. I don't know why I let you in this time. I must be blind. I guess I couldn't trust you, cause all you did was lie. Oh no, I have to keep you off my mind. Cause of you, I'm wired up. I don't want you, it's time for you to go. Diriku basah, menyetujui tontonannya. Ku sarah